ngo banzo manye urukutera no wayero koro ryo wayero nguta bamutera kora shangiro bamutera washanga urukutera ariyo wa red na tero wayero kandi uriyo wa red nguta bakamutireje ibire byo bitegeke nuko bikoragira nibyo common sense kanyo nyera gumaningenda n'ubwongo bwanjye tinkwenda habeho izobana namwe neshane mwe washanga ndiyaho common sense yanjye nagira ki nagisiga nyuma hatara mukona bagira kumaraze kucebera ngiwa hora baba sticking kashi obwe nimba ninkoze samisho hora baba sticking kandi ubwongo bwe hati nimba nabusugumuka ninkoze samisho gonka ticking tinyire common sense shi I have to ask myself other questions so nyowe ibi nabyo butegeki nimbireba nkakavuyo haro oshaye ukika bakagira kavuyo kingi bakandamo hari abataye bakika bakabendinga reasoning ikakora terangi ikakora taki common sense bakagirwa so nyimba nyene kusigaza common sense yanje kandi hati nisimire mbaraste nosi awa MP nki independent hand independent kandi ugira uti independent kandi utindi yero utindi red utindi blue akoko independent nubona uyunsi yabona bona baba yaba hati nanye nawe utandike niwe akaruro karumu na bright umuzo gwa karumu zefri nanye no shanto takarumu nganto tukareba now akakaruru ayikatandikire so fa bakugira ngo ebiro bito ba commencing campaigns okusyate biri 13 byo kwikumene akaruntu zakateri 15 byo kubanza warobwiro butumazire n'ubukiro bwasigara konka ebitukureba nibigarantinga cyo omisho kandi twakushanga kanushuti echechi maybe electoral commission ketaka cause enough sensitization where can we tukatereza nkahe abo kuba byona torecherire a very peaceful election on 15th of January. Taro signs peaceful election. Tazero. Okay. Tukatandikaje akaruraka kunka kutugenzire ntugenda mu misho akaruru nkayongera mu misho the higher you go the gooder it becomes. Nzo signs that nani intera graph of mathematics. A Cartesian coordinate graph ni plotting x and y coordinates. Edge graph ni temba no chenga gradient is very steep ndiya katembo kamani byongera guma hakwa nore haro presidential candidate nagenda umuheremeti yo no hondi jo kumanya presidential candidate oragenzera umuheremeti umunsi yo no wo kumanya presidential candidate nagenda umuheremeti ajwire bulletproof kasha baronze beyi so the higher you go the cooler it becomes so tukatandikaje you see for me ndio mutara akunda reality echo banza championa ori presidential campaigns ni chaguranyi numugisha muntu na nandara mafabi munyagwa na nabandi president Museveni uwabingi baguza kwa president Museveni akusinga uwabingi baguza kwa karu no chenga habukwa NRM ichine support base mpango kujangu ombyaro ko nangahi president achina mani ochireba chaguranye inamanu matauni in fact amatauni araikire gasinga kandi population ya matauni bona bakargumbyaro kandi bararigire bona inabatsigire rochenga so abwe byaro binyina movement y'umbyaro General Museveni aza kusinga konka bari yo presidential elections ni chaguranye nabandi president Museveni tari mu presidential campaigns are you validation exercise what are you saying exactly umurebe hati ariyo nayibuza kikaho yambuza busa it is a validation exercise toka rebagare beta mwenu kabashobesa umweruna na public service mwijo validation exercise to nako bamanya mu rubanga hi abantu banga abafire ne banga hi cenge mishara haru ghost si amwe muzumya bashobesa ndati ejo tugeta validation exercise General Museveni ariyo validation exercise ejo ntamuye yamushanju ariyo validation exercise tari presidential campaigns abo ko wazo mu campaigns ezo ko no mangu no te kokusinga ejo ne campaign ntubasa kugat zo ntubasa kuruga hatu zo mu mupira where results scores are predetermined ngumani yo ne te kokusinga asedo ngure muturiyo mu competition ya kapira
That is a validation exercise. Correct English. Ezo tiziri campaigns in a validation exercise. So General Museveni are you mu validation exercise. Only that. Echimanyisa kama nshukuru recho. Echimanyisa akaruru karawe akimwe kumkweta karuru aka presidential karawe habeho ku justifyinga asingirato abwenshi bamurangira narunda justification kunga tukujya ngo narunda karuru ngo abantu mwena mwamutamuka muhire bingi mba kumusinga tinabuza kumusinga june fact tinabuza kumusinga wache ukavuga nyoni ngama ngo umuntu otwiraha kandi ga analyst kandi ngo umuntu wagira ishomero kandi umutekateka inyetegiriza tinabuza kusinga Museveni obatunga bingi ubana bakengwe tinaza musinga hato kuyavuza mpora ngo hati ba Bright na nabandi nubafaki Bright yesimbira abwa MP ito abariyo parliamentary elections turiyo mukaruru cyaguranya ndaza turiyo mukaruru no kireba kuka cyaguranye cyaguranye no bwire bwe oryo mbwire butari bwe no Museveni ubu no you see season owakubira wo mwire arata yarigire oryo naryo bwire bwabandi General Museveni ngoryo naryo bwacyaguranye wacenga hashinko buze tokwasa kubona nyeneka ukarye suware yawe ukagera cyo ukagekere by'abantu kakunukira akabira humwire Museveni akabira humwire by now he is supposed to be retired okugumaho kuba mwembezi kandi tukaguma tumuhagera is because to want protecting against ntutina nucenga ntutina ngo kiyakurgaho munjeru yitikirizine nayo nana watikirizine nayo abasaka bahemvuyo eturetera kabi konka tikimanyisa ngo ntumukunda mnonga ngo yargaho ntweyita no ngati yarangira atinyenda kumara mweno no habuza committing suicide ngabo kwa president yaje noreba hariho emyaka hariya bakatega icyandiko arika gutarodia ngo garikire manya ntweyita. That was, of course, that was an exaggeration. Konkati nyenda kwabuze ikibuza bakundi. Nabanga hi, nkati General Museveni yaje atatu mwendo manya. Ubwa president naburuha reka nyetahiri. No hari kwita. Tino kwita. So, point in area. Emyaka iranga muhire kwemera Uganda ekabire ne mara. Nochenga ekabire ne mara ya Daudi ikere makumyana ya Solomon Mbibli ikere makumyana emyaka iranga akire General Museveni na makumyana ekabire ne mara ukongerayo no kushirira ibyo takwitegereza wacetegereza konka ahabwa Uganda mukaruraka nanyenye ngo ryo nagamira mu TV niza kukahariya mucebe noza kumani kashika wani mugwira ngo emyaka ikabe huireyo where is now your logic ringu okumuhereza ninyebuza nyina umwana ari Makere University nyina abandi bari umashomero gatakushana nzagaruka nimbareba nana baguma yishomera zafutanka road blocks the uncertainty around the future the fear yes for fear of the unknown niyo no mani ngari yari togire for abamaduka bakumuhereza abo baheza nchaka eduka niye kwigura akarukaraho nturya karu tukuriye amaduka tugarakore abemeremo nibasa kumuhereza agwo kuba kutaraheze nchakare zagaraka ntukora nari umushara gwahwaye noraka runa kebiri 15 umukozi weno wa public service yakora yakebiri 15 bambingizo bari 15 mwezi baragirwa kumuhereza umushara gwo kwezi ukwe ucenga hati kibuzo gira ngo kwezi uko kurwa aratu gwo mushara icyo ne kibuzo student nashomera rwa kibikindi nashomera ruwa nashomera umukora ibya tororo manya nashomera kai nazagarkayo so abwa security abwa stability abwa abantu kushirira okugomeza mu na life yabo oba president no Museveni oba nicaguranye abinji abaguza futera president Museveni abakuru abinji abakuru abemyaka nke yanje nangwa n'abafutancho mza myaka 3 abakaza binenda abakwenda kuza abarabene benda kuzara kosha inchakare abatangiye kurumwa abategeriza abayone bagura za gozi na za pamba izo barakuza kuzara biri kumura bushaka baza kuterera Museveni habwaje abwo kwani bana basherera stability mena mu systems gume abo kwa yurekire ngo ayine capacity
yo kumaintaininga systems akagira systems zikakora ebintu byeye bikagumana bitambura oba no wikirizana nawe oba tokwikirizana nawe at least age qualification ujumuhereza nko muntu o Rwanda muno okureba ngo yanga rigene stability now aba bantu therefore aba kwa General Museveni baronda stability konka icyo kikumanyisa common sense ujya ngo akabira humwiri ngo icyo yaryo nwari mbwire bwa cyaguranye tari mbwire bwa General Museveni we mutahirize trespass aromshija bakamba mweta Frederick nishe omustabo che transcendental something akagira ngo okutina necihaho ningasho kuturo mukutina kicware mbwenu ngawayise bamnunga nkakwikiriza nkedini naci bino kubikumitinga potential zawo ze gukora ibindi bwakubokoze mbwenu fear ekureka hati iwe nareba mbwana ugamba noza kutera with fear fear surrounding your decision. Yes. Omukuru manje manje wahe koringa mukaceka gamba nari mubona nkeji mutashire kandi nyo naba disappointed nkafuma DC wanje entwigaruyare as our role model kushanga no misguiding abamwe public chikwa chabyono kagira ngo igisha turumbire wa President Museveni yet is the candidate in a mass biggest percentage, the biggest population of the country. No way kuraringa behind. Enari mpate mass pate. No way ashtamro muri chiko. Gaga ya identifying a candidate in kasoro candidate. Ya muteka. Bamwe sigabagira ngo nuwo witu. Iwe shizaha. Ukajuta umushija amuna atugira ubwire. Ayumbwire bwa. Asya yumbwire bwa. Majority bamuronda. You see this is democracy. Twagira ngo democracy barundo abinji barundo cyo democracy cyo abinji the majority people no ba choosing no wogo cyo kumanyisa ngo no bantu bayitsije so waza kureba umutekano sa program ibi icyo tinikizara naco nyoni manyango President Museveni nicecho mbwene ajyumbiregwe twishirana naco but yo moya hinteka chashemeza at the end of the ultimately ya conceding yagira ati nanandika ballot paper tindachebere cyaguranye tindachebere muntu nija kucheberoha President Museveni ahagwenje atabashije abantu bakanditse muragingire niza kumuchebera amurote candidate konka tugambisa amazima waza kureba momenta media ground umutekano sa program ground kweri sana n'abantari yaha n'abandi muri Israel ngo ground yeri level wareba ground kweri ijesha na system story strategies tumuntu kozesa echo njya kukigambo strategies tumuntu kurese ijesha noreba ngo aha ground tarendize party apart from the NRM tarendizo party apart from the Euro party no hika ground mbamburi zaba ogunangwe kuja ngo ari independent kungana kwa woni mbuza ba agents yacu bina ground hakuwa na unoza kusango sanga agent abamna identifying bona ndaba NRM the majority ba candidates ogun mugenzi wanje wanu tutukambazire weekends candidates batanu twabatire ngo nimanyisa twaba bagara cyumba NRM magunu watigi nwaze happy there no so makano mut nagira ngo argo pate nagira ngo argo munupu azo mu NRM ya atashemerirwe waza kubareba nizo mbe nimbareba kandi bareba TV ka uba hosting re people are very happy to join back the NRM because ichibahemba manyango kirukuriya bakashanga cyuciriyo bakaba jamba kuyobwiga babahereze so yesubize basangwe so yesubize kasangwa mu bright wenga nuwanyo wenga wakirero hati bright echari akakorwa nuko no ni ngushobora kandi tinya ekirungi tinya kubiyegambara abantu bakubugamba n'abatabo abantu mbakugira ngo twagire umuntu batufera batira ngo ngiri yesubize kutwagire kwikayo omara ankore omwestadi twasanga yesubize yuno muto omungano ngo nwakuvuge motoka nwaine amashita nwaine banka nwaine factories ebye n'abandi mbehera agambi nwamuna protecting ebintu kwenda kutegana sana za hati omutegaza wa program wika ground okabasing okagendera structures Dr. Muntu is forming because it is for one of its kind NRM this time round to the structures because we have the majority structures
Now all the 63 people baza village tukagira ngo uyu yaturetera abantu batanu hatugo umuntu wasota kutusinga karuru. This is the only party in structures a village abantu 30 abajya village buri cyo tina abantu 30 twamara tugira ngo nza kongera abantu 20 ashatu na bashatu tubine twakoze research twasanga councils zitu za LC1s zona tuzeturiye twasanga majority 95% mu yanga ryona zona NRM flag bearers bona niba NRM they are NRM. So twaje na babo tubateka team era leading mobilization a village ref twagira ngo kuturamare twaza kubasabinga bikaba tukagana bashatu kandi una tubahire bikwatso it's the party era tukagana bashatu buri sero every village tina abantu tukagana teza muture buri yomwe atereza abantu aba batanu aha village kandi tinena bari abantu bazefa bamuhangi itutabugiza tukatera tukakakuma kandi abantu bitaba bitiro mu n'abantu tukagana bashatu buri yomwe nakwa yo mukumu wakarungu buri yomwe namwenda abantu bana buri yomwe minimum n'abantu batanu mwenda abantu buri yomwe bateke mu batanu abo n'abantu beshatu 10 zingahe teza mu mitwaro musanzu ni 12 emitwaro musanzu ni 12 teka mu speed abantu miliyoni zinga muza kuva mu n'ubururu miliyoni 22 out of miliyoni zinga kandi ubwo electoral commission iri mu bururu miliyoni 22 so echo kumalisa ati kuturaga kuturaga this is our projection omwe na wasa kuleta bashatu umwe alite babiri tokamanya but our target no buri umwana utabantu batanu bataba tino bururu miliyoni 22 ninga si nimuza kurenza n'abari mu karuhu no no muri ko example kandi ko projection yitu itontonda our target is 100%. Ahantu twaje hitting twakoresa hakuba na ngogugu na bright amuna agamba atyo nakukasa ya muheru ayetera mutima twunganye ko nabirebere abashije abasingira kandi cyaje cyo wacenje ogogo wanagama mu president Museveni aryombwire babacaguranye na Bob Wine yakwigambira ya kigambanya mushana atakarurukanje nakuha democracy kiyamara yatekaho additional reason kugira ngo nakahereza president Museveni because nanango a protecting ngo murumugwe a protecting abana be barashomere a protecting uruguto rwakora mu yana azari mukanye na yeye ishi noreba wano gitaje noreba ngo people aba bari mu rubuzyo in you that they want to protect what they have hatugo gogo na gogo ni CEO wa companies inkisha takabura protecting companies takabura imodoka iniza rukura na rugu na nangwaza protecting ibyo ni kana nani mbigamba ibyo ni byakoriro mu rembo kwa NRM. So these people bareke kumamba kuzi abantu hati nabayabemba rwo mpate yabo nupo bamazire bakire babareba ngo mazimagaringo taro struggle now iwo munareba ntureba chi akaruru ke 2015 ko kubanza akaruru ke 2015 nanye nangu nchigambo na mugenzi wanje ya kigamba wa ukatandikire na nokari waza kureba in a nutshell akaruru NRM yakariri ekindi ubwo yanagaba ngo kakatandikaje kakatandikije hazamuka violence ago namazima nincheza nago bekonka ekirungi tukundu yo itumburi umubujenge bwizo kunkiro narebereho umutekano sa program kuza kutandika rallies mobilization inga campaigns electoral commission netweza guidelines of what to follow abakandi mangu barumba following netweza n'uburyo mo naronda schedule naronda n'umwanya na venue ugwarize korra mu costingira abantu be umutekano sa program bakugira ngo abantu bonoza kubateka boma izo tukatine president Museveni aha boma iyo kamureba naza kaceka iyo kuba bwambere aha boma ukamureba naza independence paka na emerraho bakugira ngo ronda mu route chat security yakugaidinga based on our intelligence and you see why they stop him because ayina bana ba anrure abana bari micho yabo bine behaviors start controllable. They be working as they are grabbing people's goods. So they have advised you otaraba makana singi otaraba bakibanka heduka agaraje street ate mwere kandi ke kubugamba you visit the police, you see the cases that are reported there echindi barashire commentaries nyo yana ndakuntahira umutekano sa program cyaguranye na timu yeye mbabagambira ngo muzacyaye boma
kiyabana ko muhanda bamujya ngwita according to our intelligence ntwena ngora mu muhanda ogu umuhanda ogwa TV West Kajiroti nweka yobo ahabo kuba ya Independence Park hariho mukoro ninga hariho activity munegendo misho eyibasha suliye na bonkiwe bamugamba ati nyo tinkwenda kuzankai tinkwenda kuraba bomba ninyenda kuraba Independence Park by force. This is the security. These are the people with the apparatus to protect you. Iyo kuwiza wajut nyo I want to defy and I pass in my own way. Eyo tarashabere eyo taragazeti ngiro kashaba security yakugambira ngo tarabayo utunyo nda kurabayo. What can they do to you? Surely ahamwe inaindebe na guruko motoka na yuruka na abeshukamo. You are protected. You are a presidential candidate. Protected. Heavily protected. Right now is a state. Is a state. No, are you mkono ya state? Because I've been nominated as the presidential candidate. That's why he's provided the security and they read the car. Kandi kubera fuel 100% yitu na mama electoral commission nechukwa. Hata baku protectinga mushawe katukwati. Ndebe n'umusirikare wa abo kumukuma. Ndebe nagize kumkwata ngo utaza yonyabura namwe skuza na yiruka nazumbantu. Naenda nazum police umbati ya gas. What can they do to you? A security personnel yakuzibe. Wagumanoza no attacking ngara. What can they do to you? Yeba. Bright. Aitu atandi chire no hamanya oriyo mu race kanuwagaba aitu aikano hareba aho turukuza no baza kuba no ranvyayo ntwiza kutunga chi based on what we have already seen. Echo kubanza nyenda kubagambara ngo akaruru n'ikintu kitari cyo kuzanisa akarura kuri kureba nikaletera ebintu byahinduka adani basa kwihinduka negatively ninga bihinduke positively cyugira kwakoresha akaruru kawe umuntu gwitu nkaba kwisha already yaha no kugira abandi bitwabashomesa because tokubata kwijuka za already yo Museveni yasinjire nikirebwa n'impumi Museveni yasinjire nikirebwa n'impumi ukaguma no kuresa bright kicho kureberaho nga achievement ya president ngo yamana achievement of president Museveni tuwetata how do I become an achievement of president Museveni how so nitibaje maza ngabanda bamwe nibija radio na television umuntu runeche kugamba tachini shano mura mwaya ya kutungati kunganye namugambire ngo umwami Sefu ukabe ne opportunity yo kushobora achievements za Museveni egalizo mwika amarwara karme mbazi ukabe no oinebe lero wamara kubigambe utone tumukubereba utumushada shime kusinga enguto entino za katete zizona mwene kukumuzikozi mukabe no shobora abantu ujoti kurutirira kumukusirebwa nempumi za ambulance zimutero marwaro ukabe no ujoti yeso mushana atakusinga konga tokubata kuza radio ninga television utumushaya yasinjire utichawire ukabaretse baro wabaretse baro hano natina yatubaretse baro ngo abantu nkaga nabashata bine buri sero ngo nebaza wabagitamu buri muntu yatunga abantu batanu ngo bakutunga abantu miliyoni 22 konga statistics nzoreka ngo abantu abatezi bakarubona ni miliyoni 22 hati bone bakutera garuru karenge echo ni chuba number 1 chuba number 2 obwawiri bakaba bina abantu makunyashatu buri sero makunyago ashatu buri sero nyendo polling station Museveni akiyagaruka hatejo se yoti ya yosero kandi sero polling station ejo eri Musero zonkina imwe tumuratire okwe makunyashatu magaba tari so reka kushobore ina kushobore abantu abinja ko bari mu kibina cyawe ndibabeta ba miru card politicians omuntu nabaza ko bari furaga peyero wa NRM yayi kumboxa tere cyanguri yuko no tegate ko abantu bene furaga muri bene kutera karuru oyebwe abamwe bijiro mu kibina cyawe kuronda akagati no kurirarenga aba ebintu eshonge nyinji munywani wanje roya yabishobora yagira ngo abandi nibetwara mukaba kuza kutera President Museveni habukutina yanaga mu mbantu naje nyoniza ka Museveni kongo wambuza muri babiri nagambira ati nkakamu so reka gukora conclusions uri kubesinga habya abantu bari kugamba mu bantu nyina kugambira ngo abe bintu bikutushasha
kandi ibintu ebyo kuza kurugaho akarundu ko kubiyeho ndebe bene tamba na presidential candidate wanje ko nyisendamo emotoka za polisi ensya bore kutamara fatu ine motoka zitajyansiya 25 zitebe mbire zitiginyi polisi yonka koga wadashitagata health center ngubine piki niyo babaretire ambulance sales ashatura mushaje nizikoresa ambulance ya piki konga presidential candidate cyakora center munatavuga imotoka na mushaje zana nkeje za polisi nsi buri motoka ira abantu 15 konga buri motoka bwegiri 15 omuri Stagata hospital waika Stagata health center harmu abashaka bakurenga bashatu nabone bagira ngo nakoraka umudoktor oya atinyo rakshati gukora atoroka taruti gukora ka ushangwe ndwara yo yaza kwija ne rangirira igihe tinyoni umuntu tinkakurumba mushije tugura rwaze timako no yitegereza mano weko utega teka uteje ni hanga niki waika gacwamba indiyo ni kugambara bakomba kayirwaro batamu almost 700 millions government ya nako esenda bakazisha sura contractor yaziya kokirwaro tiritire rangi tiri gukora tiri amizi tiri toilet kandi contractor senda kaziki ogu nichakabe na yamba government nichakabe naza ka investigating akazirati habwa cyo cyabiriho because waba no korra government ngekumeho oshime kuyamba government ejo nguyahereza abantu buhereza government yashoza miliyoni rushanju rero hakabura wazikuratira bakazitera amahungu wokija radio tumusebe agumeho tutiri rwaro tutire mizi omutesa program nabari kutureba akaruraka nikabasa kuretera omwana wa gutino murumu yatunga umurumu omuntu abenambuza bretika no biha abantu imwe government yanyu ineza ko abantu bone mirimo akimbuza nyongera ngo te kubasa taro government rwaza ko abantu mirimo directly koga government sheme kubana erebwa nkeri gukora ebintu ebyo umuntu waburi hatari kwaza kwekora haza ibintu ebyo government keri kubikora kiyamba umuntu waburijo okuyiya akabaho for example nko kuchendeze be y'amashanyarazi bachendeze be y'amashanyarazi kimasa ngo cottage industries value addition industries nizakukanya abantu bitu batunga imirimo number 1 number 2 okwereza abantu bakweta tax incentive tax incentives ninga tax incentive strategies zo kugira ngo abantu bitu abari kubane baziyo bariyo omuvari addition government bareke heke myaka 5 babanze batandike kuba kumara kutandika bamara kusetoringa babone kutarika kushashura imishoro because tax holidays nibazereza government yo gunezereza mu China government yo ezereza mu Hindi konga owachwamba yaga tukasigisho bushera muto mu cupa abanema nibaza kuja bamubuze environmental impact assessment report tajini nitaga miliyoni 25 abayo NBS bakwenda miliyoni 5 tozini abayo RN bakwendaho umushoro emishoro nkena inga mu taxi digital stamp bakwendaho exercise duty bakwendaho imishoro nkesa to pay as you earn nebindi abakanso bisha kandi buri dabo kabiri kwija neje n'amahegiguru abanema bija kurambura nibije n'abaserukare abayo NBS bija kurambura nibije n'abaserukare you are able to UPDF. So therefore, biretera abantu bene kutandika business bata was successful. So abantu bagomba befumbase ombawire factories zikukama 13 muri Roma ezabezitana zatanga kora kumbuca bakazikingisa arume ba parliament akazo parliament memba parliament witwa Barasa South ya leta ekitekatiko nguzora UNBS ekija yazikinga na URA bazi emishoro y'ibafataho abantu bona bari stack hat bari umuka omurimbara tukatune factory ya Mwesa Francis ekenereza abantu urukago mu 600 people bakalba kuronka mugesa konkaje factory bakakinga unceremoniously tino watungire tamero benefits zo mu rumogwe tino wa ahubwo ekizibu cy'abanyama cya Uganda hati nabakugira ngo binemerumo no mbuza appointment leta tajini konga kujya tigino murumo umubuza warwara ko kurwara wamare birusha tomuka
waza karaka murimo no shanga ngo bakatondisho hato shanga kurwara ngakura mushamba taro olive kibinde kiba kweta ngo ni retirement benefit for example ka NSSF echajo chagana kino ngo wano kurisa abantu barenze batanu oshemereye kuba registering a national social security fund kugira ngo abantu abo kubari humura baba bagurusi baba batachikora babina kasete ko bisaho konke bibona tukazo kabuza e factory z'aba China zore zawe baresire taro umuntu wena urujyo mu NSSF taro umuntu wena oyine minimum wage now so ebe byone bene kushobora ndiyo ni kugira yes nti akaruru kawe nikabasa kubihindura akaruru nikabihindura akaruru kamara kubihindura ekitongore cya government cy'amashanyarazi konka amashanyarazi nkabaci bayanigabaraho waya konka tibagino mu majuga why ngo transformer mve beyi ati bintu kebyo so umuteza program n'abaturukize n'abari kutureba okushoma ko mwana wawe okumushoma ko mwana wawe okushoma ko mwana wawe ni kubasa kuba successful no basa kugira umwana wawe ashome kandi ko mwana atunge n'umurumo habwa karuru kawe habwe shongo umuteza program omwana wawe wakazarwa ariko uzakuzara umwana tarakutera simu waruhanga yes ati nzarwa munaku ninga zagwa mugiga we nazarwa kumenya ngo nazarwa oba omuntu I'm sorry to use this kungana umuntu nekifa mutima nikizara nekifera no muntu atashomire nazara no shomire nazara no mworo nazara no mugiga nazara kongo mwana wazarwa weta kubasa contribute kumanya ati nyo dadi abo buri mugiga abaroro yanketuyiga ninga bari mugiga ngogo hato mwana we yazarwa takumaye kiriho cyono aze kushoma kyaza kushoma ngurite sente kashane desente we okuzagwa kwe we takakoziri naenda kuzayishomero kuyeka shomero ngushashura omukaza gerenda kuyagerenda yaza kuzara yayiko mwirwaro ngushashura hatebe bintu noryango wano gambara kamahanga gandi ngo mukazi yaza kuzara mu Uganda nashashura sente nibagira ko cyo nubiyo because umuntu kuzakuzara timushango tiyakora mushango azanyira kugambira uri kutureba TV West ngwaka rukawe nikabasa kuhindura mbera eyorumu because tiro ni kushobora nikibasika esente ziriho ogunaza kugira ati esente ziriho esente zijwire kumanya ngo ziriho omwaka nibatuybaho trillions 11 buri mwaka nikibasa ngo myaka 5 nibatuybaho trillions 5 55 trillions nizibaza kombe kama rwaro zikatema bashaho bari kumara ziteha amashomero bata abashomesa bari kumara abashomesa ba arts bingana sente n'aba science ama zirete gari yo mwika trillions 25 eziba kwibazonka zirete gari yo mwika zirete emyonyi eziri kutambura kako brains hati therefore President Museveni no government yabo nango yaje kujya ngo ito corruption hatwagireka reka bakwika information ikanku information kwaje yo ndenge program tandire kumanya elizoba wata program wata topic ni gabakaru kandi topic watwereza information ni gaba are you informing me or informing you inform me don't inform the moderator I am telling you that you are misguiding the public and you are going inform off topic me please okay. We are talking about the current situation wale tukamba achievements zitu nyoro bakumbeleze berebi ndukuzigambeza yenare ningamba rugamba no konjoro umuntu ningamba karuru umuntu utaboni ngamba karuru agamba karuru abantu bo barijiro umuntu bright yoni ngamba karuru yoni ngamba watatera karuru shibikostaringa abutwasiya karuru approach je mu yes yowe hate biri yoni bashobora waranzia yo nimba tiratimba bakatete mwada kutera karuru rikaru tindo gwa urebe nyuma urebe utera karuru uyebuze utomyaka 80 batankuru rutino nkiterero wesharire muwenga uze karugangamo uyika rutino warwambo kotatira kabonero korojyo myaka turiki ni uryo mukuru stada shabere shara yo kufaje ukambuka rutino utera karuru ukatira no kumanya yuko yo manya nyowe yo shoro ite nyokungu jaru edia I cannot force people on TV ngumutero nyorwanye nukubashoborura abwaje bashimye kutera karuru papa siya karuru ne buba kesharram habo kubikora no mwana wabashomire natera matafari ine diguri navuga boda ine diguri na yoze motoka ine diguri na sindike moto chagara ine diguri na kore mirimo
nango n'umwana wa P7 yata kubaza gukora rero kuba kutunga degree abantu binje hano graduations nyinshi ba MPs abo kwa basinja karuno cyo kwa ry'abajeni bakuru nango ari umukoro rwo shiteramo tukaza yoku hakaro member parliament wambara State House bamweta kwabera MP wo Mnyeto atekizi buke Mnyeto nibagaye mirimo ati nibagaye mirimo tubakwenda gukora nibagaye mirimo atweru mwe nshobero hato mwana mazima kazibaga agashoma degree yageheza yatona na postgraduate degree ya diploma ya gitako rero nguza kutera matafari aza kutera matafari nguza kusirika ibito cya gari hona kusirika ibito cya gari nangwa nicetaga nebara yo mu Burundi natajire ni sirika ibito cya gari kine bara yo mu Burundi konga school fees mwabazira bakushasha school fees you know what you go through ni mukimanja kushasha school fees hada kuvuga no mwana wa mushomisa ine degree ukaza kugira utoka shanga mwe na izo moto kazabandi okay ukaje utoka cyangwa kusika chapatari ukaje utoka kusika boda boda ninyenda kushoborore ngo ni kisasa iwe ogorora cyangwa utoka hemirimo kamemba parliament project cye ko ziro muri mbarroom emwe nabake proyega abantu batanu muri mbarara kamemba parliament because let me tell you naba ni ngamba iwo waka mwejo natureba iwo washitarwenda iwo wibanda ibuza memba parliament wawe akuta uni mugaye mirimo echakozire omuchanga cyanyu ninga kabashakira kikari kabande mirimo umwanya wo goni kiha umuteza program bendi jire nyakayojo kumpika nyakayojo banya ngo kisibu cyabo ngubute no batiro muste konka tuyabahingi mbwene kutaka kubona umwe bembeza katushakira akaturetera factory y'urwezo habo kwe bitoce nyone bitukora ebitukutema esente nitutwara zakirihura na zasinjura na ntungamo okugura amasha kandi amasha tigakumara umwaka mu rutoke gaga wire mwene kutamagandi mbwene kutaka kubona urwezo hadi na nyinshi baramudeba factory y'urwezo wagitekanya kayojo katukura itwente ayitkutekateka kuja kujita twagira umbwe bembezi nitekateka uneza kwemporoyega abantu nkenkumishatu abahinji bitu bubonka bakubebije bakira urwezo umufactory ejo baruteka mu rutoke baruteka mu bicori bukuba kumara kusharura bareto usente pora bakomera bashashura factory ebyo no kubona orango mwebembezi natekatekera abantu bi kwanga turi kubaza kwija no gaba 15 no babremeka ngo bagire mirimo yet you have not provided any employment opportunities for them akarura gatandikire nakuturabire munahitwa akasya nakureba akasigarayo rero tukatera of course mwembeza karangirwa mwene tukamanya ngutwaza umutamwe ndijo iturazim neiza kubera igiro mu campaign zetu turu hatutereze nkahi where do we need to okukora je bintu tuhindure nkahi basing on what we are saying kugira ngo tutereje akaruruka turetere credible leaders nemyanya ibere twineftereza ecyo kubanza aba security noreba sequence yo kutaha tasi aba security umbururu iryo mbere juru ecyo kubanza superintendent w'ubururu ne electoral commission washoma at konkagane mu constitution electoral commission ni conductinga ka supervisinga no kireba ikorganizing ubururu na complaints zone zikuburuga muhaba wayetombo itombururu naza omu electoral commission kabuza kwija police ombyo bururu nebe yesirwe electoral commission ye kweta police then police ke kuremwa yitaki amahe kunkati nyoni munsirangu police namahe ni byijashahemwe kandi umwaka bena yeta mugenzi nucenga hata bakwerezo bwa ashabugeni ni yurukushtamisa abantu wija nabagenyi nubaza kushtamaka oryabugenyi niwe asha asha narwa natereza abantu nabo kwate bakwiro bwa asha abugenyi wija nabagore Judge Mansang hino tebekanise kare agadere so electoral commission ke kugireti hariho buzibukananga yita police turamwe police ekigireti naremwa yita mahi konke guma in command burand hona aho kureba abasirikare bariyo no bakaba bariyo mutawuni yambarege
nibatambara ukareba batiye mushuru nibatambara baryo mu nka patrol oba ni hangwe oba niki oba ni nyekiro abasirikare mbabara under the command of police kamanda wabo nabaryo mu police civil military relations abasirikare nibakamanding wa police so ati ninyebuza kunimba ndi aho nkareba presidential candidate Kyagulanyi Arfort Patrol ubwo Arfort Patrol ngo yashora mu hoteli nje bandi aho nkareba Kyagulanyi omishogara mu motoka kama 20 za polisi kandi abapolisi bajwangire namaye hati nyebuza ejo period election commission yitara polisi na polisi kiyeta mahe kweli twakiraho kanunsara ngubona bija shahemo kungatumanya abo kozi twakireho manya kozi yacu Zefa, you know Zefa, when you are speaking to me, you are speaking to an intellectual. I'm not this ordinary person who convincing with your ordinary, flabbergasting. He has a lot of ordinary flabbergasting. Kujangu atoza convincing. Maybe one ugamba. I didn't want to respond to them. Aboko na bire babyanshobera. Ngu Kyagulanyi bamzengu ataraho mutawuni. Ngo bamutera ho ruto hara bayi Uganda ni yabanza gukora ubururu conventionally ensiona ne ikora campaigns ti Uganda yonka na America hereze ko yobururu bwa Trump na Kamala Harris ukareba ba Kamala Harris ni babajya ngo kumutara bayona n'aba Trump aro abantu abaryo mutawuni ke yambarra abatashime kwambare ba Kyagulanyi yana arabaho aro complainant yuwo ine wo rukumanya Ishaheje urugira ngo inyanya zizikati kabwa Kyagulanyi kureba bashamgumisha turi urra we have you been no urra aba bantu abakyagulanyi abakwine wait kwe barya bashuma nababwega yija abwenci batakwiba karatakizire yoro manya bakwiza nabo warebe ate iwewe ejo arguments zanyezo za mobilizers gumoza ground banzo ni Josefa arguments za mobilizers twama twasho atunko yo mutife kwa nerebwa buryo nco kwera chance ukarambikiriza ukagamba ibyo kwenda nebya mobilizers kunkanyiwe dinda revo ya mobilizers nyundi ya revo ya ikale so to wasa kuza kunteka reasoning y'ubujangu ngatu uyu nungambe Kyagulanyi yarabo ntako akavuyo ngakoretwa ki nwakwijana ko akavuyo no product Kyagulanyi natambara nayo kenga koretwa abantu abwenje batakareta Kyagulanyi takize akwa nayo abashanga nayijana I go with my logic, I go with my brain. I don't leave it behind, Chief. Now, let me proceed with you. Mjuru zaina naika. Ubiyanja abchame. Hata oktereza okwe. So, Teresa. Abga history ya Uganda. Yes. Nyunyi ndakuranzi yayi. Abga history ya Uganda. Eyitu rijine ne yiturebere. Abo kwanyi ne cyahandi kwa necha UPM. Kera pate ya national ya General Museveni. Yes, nyine cyandiko cha UPM. Myoni yenda advancement. Twase myaka 85 kurugaruka mu Rwanda kinana. Ku Rwanda kinana President Museveni akesimba. Ku rugobwo hawe myaka 85. Iki ne cyandiko ki. Na complaininga. Nochenga. Ngwaba mana bo bwiro bwa UPC. Basisiro bururu. Niyena shobe muturebe twahindukireho na turiya mark time nuri umusirikari yari hamwe nashaka kufutambura konkata kufutambura tujeta mark time toro wachenga ejo mark time turiyo tutambura awi match o ya nashaka kufutambura arham turiya mark time ogundi ejo ne cyandiko cha Uganda Patriotic Movement ekibine General Museveni ubwiro bwa I think Lieutenant Kano ekiyabirari president wacu kandi akacesimbaho ukibine cyakayisimba mu kibine je bar hayebi 10 ku 12 mu Rwanda kinana hata nebiro bingahe 2013 hawa byo ku 12 hawe imyaka 85 nebiro bishatu erizo so nyenda kutestinga ndebe twatambwire kandi wabe na complaining akari serious nara katari serious nyindi byo kuba ni nyenda ibyagere bya evidence imbata kujyandi yaho ni paza Mr. Chichera, Chairman Electoral Commission. Chairman Electoral Commission ubwiro kamwita Chichera. Nigizina ri wokuru kungiri. Dear sir, violence and unfairness in ongoing campaigns. Bonaba UPM. We write to express deep reservations over the unchecked irregularities in the ongoing elections and to caution that
with such elections we will be forced to resort to other means ngo ubururu ngwengeri yo bururu burumu ubwa kinana ngo abatakoze correction bakahindura mbaza kuzaraka kosa umuntu obwenge butari bw'akaruru. We particularly note and urge you to address the following. 1. Arbitrary arrest of our supporters. Ngwaba hagize ba UPM bakamba bakwatara eryo arbitrary okuba kwatotine bushuburuzi 1 ton. Okay? Nuje nukwata nukwata mbi nati mbere ryaho nahura ngawe basikukinyi cyagurenye ngo mweshongozi ngo bakamukwata naza bwiza bwera tingumanya yabo kweshongora cyagurenye n'umushango no kireba arbitrary arrest ijo nkareba bantasha turaminana baryo mukoti nayibuza hari abakoze reki no cenga tinda cyengere cyageze zabo tinda zishoborokirwe ngabareba violence by security forces against our supporters ngu abibyo kwerinda bakandi babona bonesa nabatera babona bonesa abahagize ba UPM hati biroho naritabiro esahe yatabiro naritabiro nyincu cyubuzo 3 gerrymandering in favor of UPC. Gerrymandering chimanyiso kuhindura constituencies ukashanga constituency yakwenetora boundaries bagitozo badunginga kabakatura kibingi narabaporo bingi ukireba icyo kiro nati kiru 4. A biased electoral commission controlled by Milton Obote and Paul Muwanga in favor of UPC. Hati what are we seeing? Hati raza batwabuzo umurebi no mutezi wakaruwa abatosha konkubwo ngo bwe bukoraje of normal fortitude kandi ro followinga embera ezirinkai omwihanga najya justice byabakama na korro eshahe gitwabuza removal akora kakatana removal of our campaign posters and illegal interference with our candidate Mr. Museveni's rallies ngo kubambure ebishadi bya president bya Museveni wabirari kandi kana no kumuteganisa aralizei hate cyo kiroho na cyo abakakanisa Museveni rallies zabo nibaziteganisa abebyo kweri nibaziteganisa nzo ziteganisa voter bribery with food and hose okugura abatezi bakaruru nemere ukose byo kurya naki na nefuka bakamba bagabira n'amafuka gachapa nkoko I think something like that. Now the question is ibe binashoma bikabiye byari ku murwenda kinana twatambwire nari turya makta abo ko Uganda tiyo ihanga ryongera futera ururu Ghana hezi futera karuru Kenya netera kandi South Africa nibatera kandi abwica karura ka Uganda aka presidential kukakwika rusha korta abwenci no gwamahega kurugayo gakaba mingi kwashanga tujyara tar why agana mahanga kadigatera ubururu tugine mahe tubine mbu ezabo tikora ezayigara zo kora zonka abwaci chikom karuru aka presidential ka Uganda amahega kaba mahe ukoragiza toroku cyagore nkakwa nisha nda campaigning mboku abo kutagwenda campaigning ngai niteka nguryomwe akora te cyagura nyarari haraba ko ryo maduka tabakwenda gacinga hata nanyi ne hoteli ningaburira abantu cyaguranye yampu birati tikumugarikam ninza kusiga abantu barya ninkinge hoteli ninza kuza arari yacaguranye nyoka nitegatega ibintu common sense kandi ekitwaterire nure hatu noreba security forces zirimo abantu bashomere twaterire mwe nabantu barembaza security forces hambaze mwe bashomere hatu ibintu twandishera ngo umuntu agende n'ubwegese bwe muwere kore kubasomere mwahinduraki man you think that's what I'm interrogating watching so your point 1 ebyo kuhinduramu neme twarize yabe byo kwerinda ombe kwatiri nebya karuru mugende mutoza video mureba karuru ka America mureba ka South Africa mureba ka Ghana mureba ka Nigeria mureba ka nkai murebe opposition candidates babatwariza bata no cenga abakwamba bahakanisa government mbatwarizwa bata then hati ni mwije no kireba mwe yako ka prototype mukarete mukateka mujye hatite tukakora adjustments kureba ngo bururu rwito bwabonera akanda kinkwenda gamba akabe nakabateza bakaruru because twaza kugera Uganda first of all ebya security cyane warning yinanye ndakwigi nei UPM yagambe ku 19
resort to other means ngo buruko barayange baza kosa means ngo bakabagayo UPC kagaya Museveni unanda gukora ki unakuzo mugishaka na mera yo mukira umushati yabatera tabatungamira imyaka 20 so akagayano kabweho akagayano kabweho government ejiriho yikirize ngo aba bana batabunkuriye bundebere nakeje hari yakasisi bwera aba bana bundebera they are a war machine iwaba kwata kubi yukenda kuboreka iryanyu haba ho umuntu ndi jono yakwatara cyaguranye taking advantage nyondi am a student of geopolitics abo kwe Uganda is not an island turiyo mu region harimo abafutwenda Uganda turine participating in politics z'amahanga gatwetori hatwa kusioka y'umuntu akaba aminga ntubata nani nangwa America naraga n'amahanga gahinda ku vision santu so no tekwa kuya embera eziba kweta objective conditions okore mnongo yo objective conditions ezukureti itakari yabafata yo ryareto rwezo rw'urutaho wacenga twenda ngo izo zigeki zirije konka nchiriza mpendera nakaseba gukiriza akabateza bakomuteza wakaruru hato mutezi wakaruru nawe nanda kwegese hato nuwe bright yabaroho nyo bright message ya leta nagirewe ngo yabishikiri zefa yaje ngo yatashikamuramwa konka bright yabashikiri no kireba ya nakora voter education kandi icyo niyo chance yanyu kino nakikore byari kandi umugore it is not exclusively for electoral commission cyane kiri mu electoral commission act ngo bashanga no kora voter education ngo bakwate mandate ne yabo tukawena ni unojorota no kora konko tabi abantu utabagazi yakonka oyegese now hati umutezi wakaruru na wayine kushoborokero systems za government nazikora zita no basakuronda president murungi no cenga konka wabo inabebembeza bamuri hansi batari barungi na government niyo kushobera ebye bintu abantu bino kugereki kubyitegereza because ngati bright biyana gamba taxation ya policy what is the regime taxation regime in Uganda ko kuvuza kufitana kaka factory abantu bona kuzorora misho shango wakora umushango bitwo kwa kubiro kombeka hata uza gukora plani rero ukashaka kushwara plan kujihandikisa bakagiteka mu stamp ya kanzo hati plan nishingizinga hino uzicenga kuza ukatandika kuombeka ko uza kweta ba geotech ngo batera hasi itaka geotech nkuza kucebere kizimbe cyo kuza kufitaho nkiza kwemeraho na kucara emergency neza kutobera wacenga geotech ohine plan zina no reba ohine architecture drawings ohine structure plan zone plans they need approval ohine ya mizi ohine ya mashanyarazi electrical drawings so ohine nema wacenga at kuza kuyimse kizimbe first of all kuchimse konka fitimbo msingi no ohine sente zawe urikwenda kwebeke kizimbe what ine million abiri tofutimba msingi kandi million abiri tofutimba neza government kutwa rero ubwenda kuza kutimba msingi wachetegereza so ezo points ezi nywanwa je bright yanagambaho nizo nshonga ezikwata policy nenkora yaki ya government ezikujwanisa government no muntu watora wo mutezo wakaruru nashoborokirwa gain zashimikwe ni home government nashoborokirwa akarurunka mugasaraki yamanyire abwenki natera LC1 yamanyire abwenki LC2 na mwenda namanya abwenki nayitinga LC3 cya paso LC5 namanya relevance yeyi namanya abwenki nayitinga stemeya bitwe MP namanya umugashogwe namanya abwenki na mwenda haro nkabuga n'umuntu yo mukakuyega yanje akaruka kagatakatandikire takabendo mineteri kunkaninganira abantu mukazi nkamushanga Victor Bwana Roda ati mungambe ntwigate ati nyoburuka ntama ati fact ndika kadoko botera no they are very many who speak like that yes namjanta manyocho ubwo takutera karuru it is okay utatera karuru konko inabana ati ntabarinka yatanka gamba ombana bebona kana atura hono abasigara bari umnyanye takushana ntatabana nabenda security uko ibari abantu uko ibari nabenda ki security
mbere hatotera karuru ngoro ndo kuza kusechoringa abana bawe kureba ngo bagumana bagaruka bahurira umusikukuru ukireba habo koko wito busero umcharo echa kashari habusero bwanje umcharo hafira bo abana umwako bo butehimbwa babaterire Kampala babatera bakunde babo witana bakimamba mangutingubi umwe sereje ndije no buseri babaterire Kampala babit ubutehimbwa. So voters must know the person they are voting for and the capability. Yes, to secure the country. Umuntu kwana umanyoti nyenzira abana ukwara atoro okunagaruka uratore kuriya nagaruka umukazi wanje koraze Kampala regiregaruka ndaza ngubera icyo wacetegereza eze shonga ni inkuru amuntu atore ikindi bitogo nkuru ndawe aine value addition na no subtraction hata unumfutanda na zefa wezefa siyo rene ejera ngwarije ayinerangi ya yero ngo batakabuza ubwo bamhaka rugo ngiwe tikinga wera babasi ngo tikinga kitegeza kozesa amaso goka ubwo ngwa ahabureke waka you leave your brain home iwichikurija na misho wera babasi koraki tikinga hata joroji keje fire nyutinga genda nayo zefso ninyana ngo mtezi wakaruru ashobora kigumanye kundabe ni interame mbo parame nakora muri muki kandi kubaza kubara kwegese waheza kwega kandi utakatika mu bitokoza bwo abo kwamuherwa karuru nakabreki yegambira atakataje program amuherwa karuru ebire byamuheru abanyayigara bakamanyira ukumere bitokoza bwungu tinkumanyisa enjaga mu ubusende hato bakikwata ubusende bitokoza bwungu ezo points zona zeba kwa begire umukaruru akomukashugwa campaign is actually to teach wo uri campaign eje yitu ya Uganda tari ya America eje campaign no yegesa 90% of your time no yegesa so eba begise kumara kwati konkamherwa campaign watetegereza mwamere kitokoza ki mwakwate kitokoza bwungu numba ntwaye masangu ni mwaguma mark time eri complaints is great yanare. Thank you so much Nwagaba Moses. Zefrin hati no kuratira Nwagaba konke cyangwa mnonga campaign zizi turumu tuyino tusemeye kuba ntureba ntuzurugamu tukatekinga step kandi tukaragamo n'abantu ababantu batakwebuza bisentere bakakompozinga keshongorokwe nturona wambeze wituma akaburaka hiba konke byonane bane bireto abantu bayone bere mu rugunya na tukayenzire ngo tugira karuru akarabe karigirema abantu ababantu bakwesimza tugizire slogan yebere byakwato yabihano. The other time we had securing the future, this time it is protecting the gains. Abantu ababari yone batera karuru, do they really have those gains to protect? We bari mnonga utekansa program isi nagezo kuri batoringa entwiga council kiyamra ajya ngumuhetaye munyamu respecting as my senior because na kuba n'ibintu binaye ndeba nkareba really they are not worth telling the public and or the person of his caliber ajya ngwa flabbergasting the situation which I considered and I took a chill on that. However, whenever umtekansa program tumutwichezere abantu gani n'abanya Uganda we should desist it from telling them fiction. Twaina mutiza tukumetuzana za movie tugambe bishuba tugambe byakubita kubaho tugambe turi kuteka tugambe dreams zitu mutiza na program tuza kujifura real comedic nanjye namutugambira abantu Uganda echeri where is Uganda, where was Uganda, and what is Uganda now. Let us tell them kandi tubinchitwa kumantu bashobora tege kumantu bagambira fiction omuno compare yasome barayachinana izite omuno gamba ahari no comparing Uganda with South Africa, no comparing Uganda with other countries. Independence 1994 recently numuni kushobora manya wasanga no comparing ebintu ebiri nawe ine bitukubasinga when you talk of peace and stability really mwe yuko takushikamo kanje. However, not to have a comparing higher relation and nature, but in Uganda there is peace. In Uganda there is democracy. It won't exercising a woman to agenda about that taking Gagaruki. When you wear a chigamba, at new thing Quajira encourage more than age and age, Kukakaruka and Jaka courage.
hati tugambe kitu why you contradicting ourselves ekinondeka za program ikindi kare cyo kubaza cyashirishi kandi kana tugume tugambe let us talk Uganda as stop is being fictitious. but now we let Nani bukuba amazima garingu wayenda ngo gambe Uganda ebe kuko kujihurira ninge okuwa kubenoje itaga in 100 years. Can you first talk about Uganda in 2026? That is back kwa chance wachenga hapo atmanya tumutu you need to be no you mean go kuba muna ragamuramwa nyuti kwenda kubaka brai ndako ragamuramwa he listened baterezo murama ngo tugambe current situation y'ubururu okutamba uyazo munguto zakatete zakaganyite nyuti kwenda ngunze because into ni kigamba buli zumba chimanya muntu enda services we need services izunga ni ngamba kana ni ngamba naragana zo mu office yame kagamba guturwanye kuntwara mucha urwo muchibera na rugambo naragana zo wame ba parliament eje sabartire ngai mba kurtera chorus nanye break wana mu gambire ibintu kumwe kushobore wa maptera guto chorus uri member wa parliament wambara state south amuna za yatire batira na ngeti kugira ngo barukore nanye ni mugambire bartera chorus there are many achievements I told you if I am to talk about achievements za NRA mu mtikana za program noza kumpena kuina ubiro wabanja kuburiya kubona. Let us talk about the Uganda we are in politically, ejeshaha, ntoerekera chi, ntoreba chi, and where do we want our political situation? Environment itu tugenda suta politically. Ntwetaga democracy na n'ubusinye na freedom. Ejeshaha turya nyine candidate wa ANUP. Ayisimbira bwa ANUP. Agwa ayisimbira independent. I am here, I am representing the part of the NRM to discuss and to dialogue. Obwiro bwakare obemba hanikira mwe bari hejo yanagamba kikabaciro hwecho obwiro bwakare kikabaciro ngo wa independent nazaha owa NUP nazaha owa NRM ryumbwe ruling party ndiyaha ni mwikiza nagambe byanagaba na misguiding kikabaciro kikabacitaro. Let us give a credit where it's due. Now when we are sensitizing the public tumuntu bagambira ibintu bara consuming tubagambira ibintu bikuba kwataho kandi ibintu kubasa kugira ngo nuza kubayamba ngweje saha watera president Museveni akaruru na izagumuzamu na koreje kiyabe yakiyo ikiyabe yakiza umuhanda iyo umuntu wa nanka wa masanyarazo washwamba ngwaga watera president Museveni akaruru hata amasanyarazo bagondiza bagatekeza mutukura bagateke mpaka mwizi mpaka tyabod tubinyu twaganira tugambe ngo twagira ngo twakutereza ihanga twafana stability omuyihanga turebe tutere tochi ngo abantu abamba leta instability bobo nkabo akuba this is the same team abakurga bagakonvisinga the robo territories kugira ngo za destabilizing yanga twabantu bagambaho tugire ngo what measures can we take echo kubanza tugumeze muna no mwebembezi ature not protecting ibintu byenyuma tugumeze munawo agumezemo na teratochi na igura ibintu byigire tureke kuteka hondi zo mwebembezo musi arikwenda kwenda system because they start to take us a program. If we have a new government like they say, like as an option, kujangu yazao. Truth be told, we are going to have many changes. Can these changes to as kufanya nzakwa disrupting progressiveness eyihanga litu ya Uganda. Right now we should focus kujangu. Yes, they are not all things are good, but where we are bad, can we avail solutions and measures kureba ngo twatereza itabonire? And this is what I mean. Can we have a dialogue? Itwa tugama ngo iPod ngu pate ya DP, pate ya NUP, pate ya UPC mbasa kwemera buri makareta manifesto yeye owa anti buri makareta manifesto yeye tukazintegratinga tukakora ikintu cyumwe ngwi warebe ngo ruguto rwa katete dore priority twagizire ngo ruguto za kanyankoro mu constituency yo mu north ngo turutere corancy ito twatiro priority ya Katare ninga y'amashanyarazi. How can we integrate all these things and we have a common goal as the country? But when I say ngo twaza kutereza health infrastructures ninga health sector kandi ukajota hapana umwanya gwa health sector tutazayo dekatuza agriculture ntuba twahe contradicting kandi twanyureme gwa what we call low puri. I do this which is beneficial, you say no wotari wo kuba nuza dekananye ngo ntwaza hata at the end of the day twagumuza mutunyura that we shall not have a progressive state.
If we want to have a progressive state, let us join hands, we join manifestos, we sit down, we road map, and we have our set targets as a country. Echo chintu nchirebere twajya ngutureke comparing amahanga. Kuko when we touch what is happening in Kenya, what was happening bakazoma karuru kuba akajirema karuru byabiro kuba amazire bashtama nanka may his soul rest in peace nanka Raila Odinga yayemera yashtamana na his excellency William Ruto ati tinkwenda abanyakenya banje bagumuzemo umukohi wani ngasana bafa nubafero mbento bitarkwatirine that it's because of political what bashtama bagira ngo reka tugita n'ubungo tutambuze Kenya yito misho. Has it happened in Uganda? No. Twagira ngo party area nanka it is the strongest opposition party. Can you come and dialogue with the ruling party? And then you identify solutions. Take measures. Tugire ngo aba MPs tubachendeze. Tugire ngo cabinet tuchendeze. Tugire ngo abakozi tubongeze umushara. Tugire ngo abashomesa tubateka as ratage. We agree as a whole team, putting political affiliations aside. Let us see. Tugire ngo bright at nyomwina. Twantugani ya ibintu byananireka ha group. Nani nsasha nawe. You know that batiro mugongo bagwenze. Nsasha nawe. I know it is bad. But can we sit together and we identify a solution? Omuntu otamutera mugongo akazwa. What can be done? Let us sensitize the public. Tubagambere ngo bakugira ngo aho utazawo. This is our security. It has got intelligence. Izo kwa turebere mwembezo wa NUP na jate chibire Tanzania. Yes, nikaka malira ka point ako. Ate chibire Tanzania at you actually na quoting the numbers of the officers. He was quoting the numbers of the officers. Abana basajja n'abantu mutware 5. Ababa n'abantu mutware 10. Mweni tete y'abantu tubiyabantu miliyoni 8. Inukwa benatizo kuchitekaho kugira ngo turete Tanzania Uganda. You know, Jirangu security nabazagu muzamba reba, they just keep mum and they keep following you. They will put a measure and they avert that. Nyenda kwa sima wale batureba ahatiwe program ya Kadara. Twatandika Shahina no tudachika tuche nkaburijo Shahina itarone chweka tugira akakumo. Turiyo tureba akarura itu akasya na nebicheme kwiza kutunga akugira ekiruho. Kandi obun kwa kujuta nimbasa kureba mu mishoko atutereze nkayi tukoreki actually nyonyi ne kibuzo bright teka ngo aba nyoni nko muntu this is my concern. I'm also Ugandan by the way, of course. Nindeba every time we vote abantu bingi nibitoburu the number of invalid votes nko muntu nyoni teka ngo ekitongore ekiruteza kabu ekiri funded nsoro tine engeri chikora mu season ni chikora echiba kweta voter sensitization nsoro tiyo because otherwise ninyebuze cya kwisiro bururu umuntu abo kumanya cyo gukora niki so tugeza kureba aho ebintu bishemeye kubandi biterezebwa tukiza tukagira karungi munonga kakwesi ako karungi kinaka kwate n'ubwembezi burungi ubukwanuza kuhebwa abantu katumuro kace turi ya TV West utarugaho tugarukaho nawe. Omwakogo TV West yagaruka yagabura kiteke cya Christmas amurunogu nikiza kuba kire cyo mutano kuba musimbuzi gumando reba TV West warebe koko yarabaho oyitebekaniso uteretse mu program ezi live ogambe izoba nesha enkoko buyarabaho otungo mugisagwa kutaho mukazano
okubaho umugisha okusimbura kiterekye rwiguga amateka n'obushonzoreke nibikuratirwa kishagikirwe mwisako abinobuhereza bo kubika hamwe no kuguza sente hamagoba make omataji gona Aliana Junior School Koranoria abarushomesa ry'umwana wawe kurungi kandi bine myanya ku rwa nasare Sirgad Investments abarukora wine akanduzira nkaka Red Star hamwe na Orta wine kanywe oshemererwe Fresco Supermarket abinobuhereza bw'ebintu byone birungi kandi bashazira amehendo abw'ebiro bikuru Phytoveda Medicines abarukushebana no kuragura burwire bwono bwoine barukose mibazi yakiraguju okuruga India Embogo Drink abarukse nehinda. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Get your DSTV decoder today and be part of the AFCON family meeting from 21st December to 18th January for just 25,000 shillings on Super Sport. Abino umwanya gukora mu imbaga ezabura umuringo TV West nehinda. Akadara TV West in Vincent Mjuzi nyine timu aha of real men kandi tuganira hanshonga kansezo yanswaza nanka uchitelisa Mjuzi Vincent ayo ngibiyana gambe biratakitiza ngana usakugamba. Okay, of course atecho kijana nataka chitiza mukaso kumanya senior wanje entwiga ine mite yakwasa gamba TV nkeji. It is the national team. Okay. Bright. So no ndakubiha with impunity. Nkabantu oryo umukaruru by the way. You are a candidate, Nwagaba is a candidate. Ati tujabateza bakaruru. Do you really think ekitongore ekyakwenchikora mu gukwegesa abantu ninga anyway abantu nibamanye cyo gukora when it comes to voting? Abantu abamwe bamanye cyo gukora. Turukuzomuka humuru wa wareta point yo kugira ngo haro bururu kufa. Rusache ariko nayereka ngo bururu kufa waza kora rusache mushanga buryo bururu obwabire butikinga buce birwe mushaka cebire president Museveni kacebene kandi tondisho kacebire kandi tondisho bakita bakarenza no mechi kuretecho nibayisobwire bareba okuba account nje bururu kubura bashira mu babwita wagatera cyaguranye bawo barana batikinga Museveni akona ko kafa mari ka kafa batikinga babiri wagatera cyaguranye bakarenze kafa nyoni tekateka ngo mu Uganda tari umuntu uri kubata kuza kuteka karungu yakita twatwi n'abantu b'amapande akashite bakutera kingumu bashita kutera kongo imanye ngo mu Uganda hino muntu ngogwa roya najya nyumpumire izoja karuru aho nari rukumi nayat nyona hu matabisho gatika kwese muntu nduro kuntwara mushaho to kwese atkobe no rebashe kandi kakurko mu box amisho gako ndware kiriro ni haro muntu nkoko nizo harimo natwara abantu makunyana we nakutwara bahumire abantu baza kurwara misho appalling izo bajya kutereka rura abantu bakurwara misho abantu baza kugira imikono ngwe nyoka shanyara ti kubaza kutekinga Docteur Chingu manka shanyara bambe turadume rwaro habo kubona hari rukumi kandi abantu bamwerarikira nibajya mutwenda kujyana mu box turebe watera mbwenu obu nabandi yaho mu kubanza nani shobora shonga habwa cyo mudashime kuziconsidering eze shonga yanatira karuru ezo nesho nkuru nani yamutezwa karuru
konga karuru kine stakeholders abandi bana. Number 1 stakeholder no electoral commission. Electoral commission sometimes neyejumbira umukureta kavuyo umukaruru. Oshanga izo bajya karuru abantu bintu bururu buri protect baruts babwine umumotoka ni baguza. Oshanga umuntu bamukwata kogo ngo bamushaza ngo bamukwata no bururu hati niyebuza katakora electoral commission ngo bamukwata no bururu yabwiye. Nikibaza ku electoral commission officials abamwe ni bakona hivinga na some candidates babaherezo bururu ubutari ticket babutiking. Ngana kutebiza story when I last time when I yesimbere umuntu akayeta hotel ya ngo uburumbu yigura butu ya motoka ato ni miliyoni mushaka tukabukwereza naye buza shi nababumpa kazabere munana ni mbuta muntu niza ko first of all kusako buchebera ncheta kesha zo kuchebera bwongo tik 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 zikaza shiretse zikabe munana namangweje za bamwe kusako nabo kubutamu kusako naye buza shibe kwa ko buchebera benyina bakwata bakarabe nyima because ababumpero kabali ya police. This is a true story. Some police officers bari ko muri bara ya na min transfer we need to investigate. hatu no evuza bakababwire nkai kebuza nimaza kubutwara nze kubuta mbanko wate nabwe bantu gumire so uruna urwo nyatikategereze shara ko ngari twaza ngo hino kubaza kwa yashashira bamuhereza hati electoral commission imwe bwati mu kizo buru bwanyu ukashanga bwinwe candidates batarukushana. Number 2 candidates sabamwe ebabe electoral commission nereka ba candidates sabamwe bateganisa abandi kandi habo complaint bakunamo turukubata kunjira ngo rwashane bashangira ngo shomerege ngo konga wo arukwaga Robert bashanga dashomiri kandi waza kureba ebaroha eirwa rukaga ine eze baroha ni abantu bona bine abinji abatakuza gamba senativa konge yaro rukaga bagira ngo bagitarame bituri ngugu bamuyamo no urra kona events y'abantu electoral commission nibakwata ko bagira ngo akasa ininjira ngo taransa ininjire aswering bamanke mitwara abiri rero electoral commission ikiriza cyo ko umuntu wabiha immediately biya mukandidate ABCD ebi mwabirebye bagira ngo nanga tarashomire electoral commission kuragana bayinebu bakwandike baroha mutoshomire bakuyo mukaruru mwabirebye so ni mwaba electoral commission ijo bakwatemyo ebyoma byanje public health system nkajenaza wa electoral commission office ogo mukaza kweta atura namuterese mutkaniwe urukutubembera kaniza campaign ngo muruti police kaya kwate ebidongo ryanje nkoriki akwa nintuka kakuba tukazo muruti utarabira police ati akangaruka matiwe ni kumanya bright rwo anupu atunoshanga abantu hotel byesho ngo rya cyaburanye. That's what niko yangarukirimo emotoka yanje yamarisane muri chweka police tarabye na police na kubabuza tuparite emotoka yeka mwaje kwata kana kashimo kona kora campaign omuruti aina benda kora campaign tindakoze mu campaign nahando myanye ndijo kazakatosho tunaza yo kora campaign hatu waza yoti none akuterera sima tukabaja ngo umwanya gutarwaho konka atona complain atwena hako kutwesimira abantu bana twena basha twikirizi nimbasa kuza owavishe ti campaign ngeyo na vision na basa kuzo wanya campaign ngeyo konka twena tino kubata kuzomo wamene rwamera matino kuzayo kandi we nazo witu wa complaining nibagira ngo complaint cyo tubajuru nkahandike barwandi kugira ngo bampe papuro ko yashumiri hako nanyana agamba ko rujungu nakino ushoma kashuma konka bambo bujurizi mumpe papuro zirebe ndeba kashomare hako amburizi owashomera wo muri mbarare mu ngwa omuri sintro hino washomera nawe ngwa kashomire na yana areba ka tifika rulango shumire akashomona ba mumpe papuro nyitegereza ayashumire wona bampe papuro. It is your right. Yes, bazi nyimo nata gishaye baranje nasi baha ebara bakazinyimo hati no evuza abwati naba selective implementation of laws when it comes to electoral commission. Omuteza program stakeholder number 1 na mandijo ni police niyesha kwa enforcing guidelines za electoral commission kurugirira ugo ya activism ko kiyo no chimanya electoral commission kene tugira ngo waza kuzana nomination tware abantu 20 nene moto kibiri konga police keka yajya ngo mutasa abantu 10 ngo twenda honorate tware de papuro twamure ko police kale bagamba 20 abwa kino tugambira 10 atumye n'abanyango 10 wote warezi 10 tukwandika akari ko police hatu nitwevuza
who is who kandi electoral commission officer ariyo namureba nibenda abantu 20 polisi negira mu 10 ubwo gambi 10 tayine na guidelines electoral commission so cyetaga ba polisi imwe mureke kuba campaign agents of some candidates nangwa polisi yongo noko ba RDCs nibararo mu nciko no ura RDC na gamba ati Museveni kumata ruga ati nkogo wajereshize munozo we kuba kwasire byo bajya natera kamwini kabatwara byo byanje ni wanagira ati haza neza kukoma ati niko yangarukire natera dis ati wano terekesho nguru cya freedom hat kandi nango wanyambe ni RPC so ngira kubagambira umuteza program nabo tureba ngwimwe ba security mureke kwejwanza partisan politics imwe murebeke nkabari gukora amateka obano aina yakora umushango obananye nani yo wanu nanye no wanu nakora umushango nundi yakora umushango amateka ngo twate gatakajira misho gatakatureba umuteza program nyine kwendera ningira ntakaruraka entwiga tukutandika yatakaruraka tikuza kuba ko businji namazima habo kuba akaina yara mukonka abantu bakitana emotoka isinjira bakazosa amapichi bagose munuya omutawu nomu omuntakayira mu bururu makunyana bamutero maganana omutawu nomu special mbarate south amwe bakatabaza oyitini sambare bachimunywana wanje akayo bururu makunya 5 bamutero bururu bushatu ayo bururu rushanju bamumururu nkaga mbareba chi evidence ro na petition yakadishom erikiriya ainene diara form zirikiriya mwena abantu abari bikora karura kaba ka primaries kakaba transparent iwo no tekata yo kuba ragwari nyonka bright kuba ragwari umuntu ndijo wo kibine kindi nibaza kumutwariza bata ninyenda kubagambara ngo numuru mugwanyu kabantu bateze bakaruru ukwecungura ecapa cyane mpandikiraho ngo bwire wikire obokerwanaho iwo takwenda kwegwanaho karategeta mu cyangwa nywana kurwaneho mventiga entwiga ne yakwaneho iwe yefumbasi orwo waboda wa muri myaka mushanju omunju no mukazi no mukunda toka mushukire habo kujya mutoyine capacity konga owaboda mugenzi wanya isimbira bwa meya mukamuhiga bakamuhiga bunde numa kaba kuhiga njoka niwe yashembe kandi obwa baboda nibo bintu mutawu no owaboda mugenzi wabakayisimbira bwa meya babwa bro robu yihireyo ababere bamurwanisa benyine nababoda hatu nibuzo umuntu ogu so nyowe nico ndi kugirira ntobwire wikire bokwegwano iwiwe itaho ku start kugira ngo iwe niwo kumanya wazikiriye Lazaro wawe niwo kuza kuyahibare niwo kuza kumanya ukubara mwiyeyo niwo kuza kushaba kamwiyo so nyenda kushaba umuteza program ngwaka ruraka it is a matter you want gamba it is not a matter of life and death to me it is a matter of life and death abo kuba watero mwebembezi mubi torutunge mbazo mu baro watero mwebembezi mubi torutunge ndudo watero mwebembezi mubi corruption yegumizamu watero mwebembezi mubi ebisharane nibabimaraho there are form very serious akaruka mutakazanisa mulike tukatere akwana karuko kazako kuzanazana mukama yaryo mu wizu witu abanyibanda tubugane hacayi abachitarwenda nabaka mwenje tubuganirizwa naruga mu studio nimba nizayo mukama wancabonye center mu aryo mu mwanya haki yagamba ataka ngo kuyagamba yajangwa abanyibanda tubugana hacayi ngano kubasanga bari around about nyoka na bita hacayi atejobwa kinyuna bita za program ndukendera ndachikaza ndizo wampeza ari kanzo ko senti mbanze ngaricemu kanzo mugaricemu akuba inengeri inishide kiya misguiding kandi ikintu natakubiza nacyo yagira ngo nawe nchaba police na namaheno bashanga bari aha battlefield bari umunda hagati mu operation ubona bari uruzwanzi yakatoko reinforcement yaza korwa nebe babi ne guidelines from the EC kandi is what you call a police act what they are going to deploy and to have a reinforcement babanza ba measuringa bakoresha kwata no operational planning level meeting aho babanza bikirizana bakoraho meeting bareba abantu bareba population bakoza ko engaginga ku protectinga bareba abantu batine man pawe kumara so what they do they call on the sister agency which is UPDF baje bagambira bazaba bahereza assistinga bakimara kuba assistinga then they take on they go in an operation kandi barengo bakuma obusingi so icyo uza kugira ngo EC ne heta instructions okugira ngo police asama aro police yaramahe barumbatera abantu icyo tuciriye icyo that's not in order so I wanted to correct him on that too
munywana wanje yagamba acabateza bakaruru namazima voter education ibasho wiza ba EC kandi inkuba ni blaming ngo nchirize ntwara mu gishogumba blaming nani nko muntu. This is the time right now. I see we are late tukurwa yo kwezi kumwe igishaha electoral commission nakubinisa ngo borangwa ama radio ama TV muri yakushomesa abantu mu field. Surely I'm disappointed a bit. Igishaha twakubintureba electoral commission officials barya village bari omucyaro bari mu makanisa bari nkahi mbashomesa abantu mateko barazas aninga si barazas ukuringo ba educating abantu ko baratera karuru. But it is unfortunate up to now to the Christmas or festival season people are not yet educated and we shall not utilize the other days ezakaru akubuguru nzakwati intense campaigns ejones was campaigns dokutere chigamba to persuade the people to support you. It's not something difficult simple. So mtekanza program tuicheza ngo electoral commission inahetu aheti mwansi namazima hati nguwitu chibona polling station. The last time I was utera karuraka last time tukatu inoburu buri invalid uburuma kumyana invalid votes kandi atka twabugisira akubari nzuka nupo kweboke inunka bwaro buru rushatu abantu bona nanka ehundi atkafir uburu bitu ubona kana ibintu mureba usanga umuntu yana chebera awengo fira mugurusi ati kana kari inka hansoko atiza kumuchebera usanga kwa star kuri yo wamabirizi inoku twafiriwe mu bururu witu kanto hongaho ni hingi tukafirwa bururu wingi statistics ne ugamba itsaroti so igisha ni shabango electoral commission mu educating abantu ni tuzatwara chance kugira ngo turya twafunda opportunity tusomesa abantu uko baratiki nja karuru namwe nyito ngayo naremu twatangiye kuyayo nanka labels ninga illustrations tukuteka ama social media ndugatekaho ngwano rebo mushomuguru fungo fira nabara hariya ariho basi tikinga ninga wabo tagwasa fitikinga kwatechi nkumuchawo chipressing chitare ngo mukabox karya. It is our mandate and we are free to do that because kuja muchira gazetted only for EC to educate the public. Kungo mureba munareba TV West, please take note. Ekindi ndukwendera ndachika yanje takabwireyo mutekanisa program na nakugamento to mobilization office ya NRM tukikizana ngo mobilization yitu ya candidates bitu NRM presidential flag bearer na ba flag bearers abandi paka village level ebemberwe party structures buri cyaro tuna abantu 30 party structure y'uno konkachi buri cyaro tuna abantu 30 kandi twamara twabahereza opportunity tukajya mutakomara 30 bonka deka tuongereyo tutekeho aba committees zindi ninga councils zindi twateka aba youth councils mwe twateka aba eldare mwe twateka yo abakazi abatana imini twabo twabagitana nabaya ba councilors ba flag bearers aba youth aba councils zindi twabagita twafuna toto yabantu ngagana bashatu numurimba saba bright yagire kunchallenge ngo munyendo tukeyoburu bushatu inane inashangire wampeo inaitire yakaruru kamwe nimba saba nimba kora kandi mbeshengereza structures ziteze zitwatireho na nababanda abantu twatira abantu kagana bashatu buri makoro mugwe itwite cyumurashabe tuza kumanaginga kureba ngo twateka ubungo munonga twakibisya kuri mwakaruru kitu mwakaronda mwakatera mwakakuma bakarangerera omubemezi utu bamarangirire kandi mbitibwa kandi wamatumurahize ombitibwa ebimusani yebare munonga nasagara ndumuhange zefa kandi aba mobilization mu Western region igisha tujyo mu task force kandi team y'isingiro n'inyenjine turumuza kurenga twa producinga 100% tik bas. Thank you so much. Yebare munonga muhange Zefri omukuru nwagaba Moses entwiga Uganda ninge yakashaye East Africa hata byari ngo East Africa now hati zefanyira kwabura hata noreba police yo anogamba ni washoma guidelines waje nerito guidelines electoral commission nzozi kureta police hata nagira electoral commission yeto police ni yeto electoral commission mbapikiri kwaje bakwa batabatiri mu guidelines nibazo cyakabiri mu Uganda tuna police bayengire mutware 5 hata mutware 5 yaba police cyagoranye ya leta kuriya ne jambara wa leta mahe ngo wabura mana pa mu toyine ba police to leta bisingirusha to yeta bibandashe tariyo ba police ko
warakota kuburwa abapolisi orarereba ryo mwanya gumwe warakota kuburwa abapolisi icyakashatu no maya security forces to hide but only when they do rational things bakoreba irrational. We don't respect irrational things. Hati abakwasire nkoni bakatera bahagize babubu wayini hariya Kaguta road bakakwatoha no bayesera police ngo aje kore statement no warebere ndebeta amajya kwato no mayi ukakora kubi ukahendekera giro cha Uganda wakora kubi ija police recording nangwa statement nangwa bakwe police bond no bayeseri. So twina bisho tubantu tureba mucyo kutwana kabatakweza abateza bakaruru nimwe minira ka message uko kuhendera hato kabo ryaho wine ikizubu cya school fees y'umwana wawe katiye ngo toine man na toro nonda kusindika ente yawe umukikomera censha mangu bagiguze bakwire mu school fees hato kiza kugihereza umuntu umufunyi ngoraze kugiguriza ukagihe kiteta ngo kiteta kigende kigurize ente kikoretere sente nusindika umuntu uri kumanya kuramuza kandi uyu nuri mu rw'ukuramuza rero kuramuza rero ntogiye munyingi ushashwa school fees n'ubundi ushaze konkata arabateze bakarura haro bakora ibintu ukashanga n'ibehena ukashanga ngwenuta ikiko bakwata baza kusindika member wa parliament ureba ngo uba ariyo basindika yo kweri parliament agusaba ibyo basa abaramuruza kubi government ne tarimbi niyo kora mbi sometimes government ne tarimbi nitwe babi ushanga itwe nyine kabateze bakarura twine bigenderwa birungi Bright ya gabare abwegese mbire ninyebuza bwenki enarimu neyongera kanyisa abantu batashomere mu position zo webembese kandi ubwo yiguru mbire ninyebuza nangwe cyakiri cyazefa ko bwire ko amagamba yarwarukage byanagamba nari muniwe ndeba bagire byawarukaga tinda bagire nyoni ni kandi ndemo meda de seconda no washime guma mukandi nikwe nyoni nigamba mazima tingo se kwaje kusiga meda de seconda tura na warukaga no kandi rero zanisa bamubwira tukomone sense zanisa konkati nyeguza inarimu abwaki generally ebendera zikoze wache bire hariko byabatamuta kwenda kugambira abinji equivalent abenshi bayanje kushoma kandi abwaci NRM ne yongera kudominate ngo abantu batashome abantu bayanje kushoma nuba kuba amabendera mugibuza roki tubine bandikwa bingi konka mu twenda kubaza konka ntureba tunuga tubreka konka twenda kubaza konka abinti bine bandikwa nuba ko mste nuba ko ma district soko aba NRM abinje bikora bakuba amabendera tubine bandikwa gaitwa kiraito agaba mu giroti icyo wayikagamba kito mu rujungu natoro ko mu studio parliament kwera umwe abantu abakuruga amateka kwera umwe abakuruga east kwera umwe abakuruga Buganda kubata kubanyara inyankorere naki kandi ati nubagamba y'icyo mu Rwanda akakushembera y'icyo nyowe no mananye nisha bakaruru ka pride tukenasha bakaruru akasite north mu pereza karuru abambara site north twesimbera abantu munana abandi baharatwa urukubaso ubwa MP n'entwiga nyenko basa kandi baterira umushoro ngo akishani cyanje nyonka batizigwa nashoma Bible haro mukwate kabatiza ukuruga eshuri 18 umushoro ngo gwara nabo no kugira ngo kandi otorane umbandu bona abashija bo buryo abarufite inarahanga abamaza kandi abarwange nguzi abantu ngabo ubateho bategeka abantu hashungweno ukakareba kakara no mukazo wakaga hato mukazo kanashusho mukazo tinda kana bene ngagamba nawe shikandi kamukopanga so ni shaba mwena mwetantare enguzi araba kwija bakajya ngo muzirye ngonka ngumutera ubwo nuko igiso bushuma uko igiso buyayi yabare mnonga mutazirya nyoni njya ngo mutazirya mutegereza karuru abo kwa muza kurunda bembeze barungibije bakorere ebikusinga aha kumuza kwihumbu sente bwo kama barinde nyenda kwazi bright uranahindire yose ikigambo kimwe cyo wari umuntu ayesimbira ariko yembeze sente nikibaje masa ngo ibyo kugambira tabyine kandi parliament amani ga parliament no kugamba yabare mnonga kapenderaho abantu bambara site sabusi kwija muntora ganira nitwe TV West nanokugeza abashija yabare bright bamuza gawurijo yabare mnonga
umwami ntwiga tugenda wibanda babari kuja yenda kusima abantu batureba ku rugo twatandika no kusya amagingo aga tubendeze birungi tuza kureba rwa mukago kwija mugumeho Enteekateeka ezahebwa omu poroguramu egi